Uburusiya na Ukraine ntabwo bigeze bagera ku mwanzuro uwo ari wo wose ubwo bahuriraga mu biganiro by'imbona nkubone ku nshuro ya mbere mu myaka 3. Ibiganiro byabereye Istanbul ku wa gatanu, gusa bemeranyije ku guhererekanya imfungwa. Donald Trump yari yavuze ko yiteguye kwitabira ibyo biganiro byabereye muri Turukiya, ariko akavuga ko azabyitabira igihe cyose Putin nawe azabyitabira. Gusa perezida w'Uburusiya yanze kujyayo. Ibitekerezo bya Donald Trump bije nyuma yuko yaraherutse kuvuga ko amahoro ashobora kuboneka gusa ari uko we na Putin bahuye bakaganira imbona nkubone. Umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yemereye mu bitangazamakuru byo mu Burusiya ko hari ibikorwa birimo gutegurwa kugira ngo Donald Trump na Vladimir Putin baganire kuri telefoni. Aba bayobozi bombi bigeze kuganira kuri telefoni n'ubundi kuri iki kibazo. Peskov ati ibiganiro birimo gutegurwa, niko yabwiye ibiro ntaramakuru TASS. Donald Trump abinyujije kuri Truth Social yari yavuze ati twizere ko uwo munsi uzagenda neza, ko hazabaho agahenge, kandi ko iyo ntambara y'ubugome bukabije, intambara itari ikwiye kubaho na gato, izarangira. Abayobozi b'Uburayi bakomeje gusaba Uburusiya kwemera agahenge k'iminsi 30 muri iyi ntambara. Abakuru b'ibihugu byombi, Amerika n'Uburusiya, biteganijwe ko bazaganira ku bijyanye n'agahenge ndetse n'icyashoboka cyo guhura imbona nkubone. Nubwo Uburusiya butarimo kwihuta nk'uko perezida Donald Trump abyifuza, bwashimye uruhare rwa Amerika mu gushaka umuti w'amahoro, nk'uko byagaragaye mu kiganiro cyabaye ku wa gatandatu hagati y'umunyamabanga wa leta ya Amerika Marco Rubio ndetse n'ushinzwe ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov. Muri iki cyumweru turangiza nibwo inkuru yavuzwe cyane mu itangazamakuru ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we yasuzuguye cyane perezida Volodymyr Zelensky na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kubera ko yanze kwitabira ibiganiro byo gushakisha uko intambara yo muri Ukraine imaze imyaka 3 ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine yarangira. Iyi nkuru yavuzwe cyane ubwo perezida w'Uburusiya Vladimir Putin atagaragaraga mu itsinda ry'intumwa z'Uburusiya zagombaga kwitabira ibiganiro by'amahoro byabereye muri Turukiya ku itariki ya 16 y'uku kwezi. Ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin ku mugoroba wo ku wa gatatu ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatanu nibwo byavuze ko perezida Putin atari ku rutonde rw'abazahagararira Uburusiya muri ibyo biganiro Istanbul. Uburusiya bwafashe umwanzuro wo guhagararirwa n'itsinda ry'abantu 8 barimo wahoze ari minisitiri w'umuco ndetse n'impuguke 4 zifashe iryo tsinda. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa gatanu nibwo Putin yatangaje ko igihugu cye cyifuza guhurira na Ukraine mu biganiro bitaziguye, agaragaza ko yifuza ko byabera muri Turukiya. Nubwo Putin yagaragaje ko Uburusiya buzitabira ibyo biganiro, ntabwo yasobanuye niba azajyayo. Gusa Ukraine ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byasabaga ko ari ubwe wakwigirayo. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu bayobozi ba guverinoma yemeje ko perezida Donald Trump nawe atazitabira ibyo biganiro, ahanini bitewe n'uko perezida Putin nawe atari kubyitabira. Ku itariki ya 12 y'uku kwezi, Trump yari yabwiye abanyamakuru ko azajya mu biganiro biteganyijwe muri Turukiya niyumva hari icyo byafasha. Ubwo yari muri Qatar ku wa 4, perezida Trump yavuze ko ibiganiro by'amahoro ntacyo bizageraho keretse we ubwe niyihurira na Vladimir Putin. Ku rundi ruhande, nubwo yari yamaze kugera muri Turukiya, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamaze kumenya ko mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin atakije muri ibyo biganiro, nawe ari kubura arataha. Arakaye cyane, avuga ko Putin ari umuntu udashobotse ndetse ko ibyo yakoze ari ugusuzugura abantu b'abagabo. Byaramubabaje cyane ndetse avuga ko byerekana uburyo Putin adakomeye ku gushaka kugarura amahoro hagati y'ibihugu byombi, ndetse ko yumva ngo asuzuguwe cyane. Ati ntabwo twahora duhonda ibirenge ngo turimo gushaka Putin, ndumva nsuzuguwe n'Uburusiya. Ati nta gihe cyo guhura, nta ngengabihe, nta tsinda ry'abayobozi bakuru. Ati uku ni ukunsuzugura cyane. Yakomeje avuga ko nawe atazitabira ibyo biganiro, ahubwo ko azohereza itsinda riyobowe na minisitiri w'ingabo wa Ukraine. Ibi biganiro byigiwemo amasezerano y'agahenge y'iminsi 30. Gusa Putin yavuze ko ayo masezerano atapfa gukorwa kubera ko Ukraine ishobora kuyakoresha ishaka izindi ngabo ndetse n'intwaro. Ibi biganiro byagombaga gukurikirwa n'iminsi 30 y'agahenge. Ni iminsi abo mu burengerazuba bw'isi bari basabye. Gusa Putin yavuze ko hagomba kubanza kubaho ibiganiro. Ibi nibyo biganiro bya mbere byahuje intumwa z'impande zombi muri imyaka 3 y'intambara imaze. Donald Trump uwo ari mu burasirazuba bwo hagati, aho yagiye gusura ibihugu by'abakire by'Abarabu birimo Arabia Saudite na Leta ziyunze z'Abarabu,
yiyemeje kugira uruhare mu kugarura amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine. Gusa akimara kumenya ko Putin atakigiye muri Turukiya, nawe yahise abisubika. Icyakora avuga ko nta kintu kizongera gukorwa atarihurira na Putin ngo baganire. Donald Trump aherutse kuvuga ko rwose Putin namuhatiriza ngo azakuba inshuro nyinshi ibihano mugenzi we Joe Biden yasimbuye ku butegetsi yari yarafatiye Uburusiya. Nubwo Vladimir Putin, Zelensky na Donald Trump batagiye muri Turukiya, ibiganiro byo byarabaye. Gusa umunsi wa mbere warangiye batumvikanye ku guhagarika intambara imaze imyaka 3. Uburusiya bushinja Ukraine kubizanamo amananiza. Ibiganiro byabereye muri Turukiya byamaze amasaha 2 mu mahoro. Impande zombi zemeranya ko zigiye guhererekanya imfungwa z'intambara 1000 kuri buri ruhande. Ni ukuvuga Ukraine ikarekura imfungwa 1000 z'Abarusiya, Uburusiya nabwo bukarekura imfungwa 1000 z'Abanya-Ukraine. Nizo mfungwa nyinshi zizaba zihererekanijwe hagati y'impande zombi. Gusa Ukraine yagaragaje ko yifuza ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byafatira Uburusiya ibindi bihano bikomeye kurushaho niburamuka bwanze icyifuzo cya Perezida Donald Trump cy'agahenge k'iminsi 30. Umwe mu bari bahagarariye Ukraine mu biganiro yabwiye Reuters ko ibisabwa n'Uburusiya bidashingiye ku kuri kandi ngo bitandukanye cyane n'iby'impande zombi zari zaganiriyeho mbere. Ati Moscow yashyizeho itegeko risaba ko Ukraine itanga ibice bimwe byayo kugira ngo haboneke agahenge ndetse n'ibindi bintu bidashoboka kandi bitubaka. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer we yavuze ko ibyo Uburusiya busaba bidashobora kwemerwa kandi ko abayobozi b'u Burayi, Ukraine na Amerika bashakira hamwe uburyo bwo kubikemura. Uyoboye itsinda ry'Uburusiya Vladimir Medinsky yabwiye abanyamakuru ko itsinda rye ryumvise icyifuzo cya Ukraine cyo guhura hagati ya Zelensky na Vladimir Putin. Avuga ko buri ruhande rugiye gutanga icyifuzo ku buryo rubona imirwano yahagarara, ibiganiro bikabona gukomeza. Mu gihe Ubwongereza bugitsimbaraye ku gufasha Ukraine no kuyishyigikira ngo ntitanga ibice byayo byafashwe n'Uburusiya, leta y'Uburusiya yo yakomeje gushinja Ubwongereza kwenyegeza intambara yo muri Ukraine binyuze mu gutanga intwaro ndetse no kwitambika inzira y'ibiganiro kuva mu 2020. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ku itariki ya 16 yavuze ko Uburusiya nibutaganira na Ukraine ngo bahagarike intambara ngo buzishyura ikiguzi cyo kwinangira. Starmer yakomozaga ku kuba Perezida Vladimir Putin yaranze kujya mu biganiro bya Istanbul akohereza itsinda Zelensky yisi ry'ikinamico. Yibukije ko mu nama yabereye Kiev mu cyumweru gishize Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage na Pologne ngo bateguje Uburusiya ko bazawufatira ibindi bihano mu gihe butakubahiriza agahenge k'iminsi 30 kari kasabwe guhera ku itariki ya 12 y'uku kwezi. Ati kubera ko twatanze nyirantarengwa tugomba kwitegura kubikurikiza kubera ko Uburusiya nibutajya ku meza y'ibiganiro Putin agomba kwishyura ikiguzi. Uruhande Uburusiya bwafashe ntabwo ari rwo kwihanganirwa kandi si ubwa mbere. Ambasade y'Uburusiya mu Bwongereza yahise ivuga ko Ubwongereza aribwo bwatumye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifata ibyemezo byenyegeza intambara, bikohereza intwaro muri Ukraine, bikanayemerera kurasa misile ku butaka bw'Uburusiya. Ati Ubwongereza nibwo buri inyuma y'ibyemezo byose byenyegeza iyi ntambara uburengerazuba bwafashe, kuva ku koherereza igisirikare cya Kiev intwaro no kurashisha misile zirasa mu ntera ndende zikarasa abasivile ku butaka bw'Uburusiya. Iyi ambasade yasobanuye ko kuva mu 2022 Ubwongereza bwagiye bwitambika ibiganiro by'amahoro byagombaga guhuza Uburusiya na Ukraine bugamije kugira ngo iyi ntambara ikomeze ishyuhe. Iti ni Londres yateye intambwe ikomeye igamije kudobya ibiganiro bya mbere mu 2022 kugira ngo amakimbirane akomeze ashyuhe. Yatangaje ko nyirantarengwa yatangiwe muri Ukraine mu cyumweru gishize ngo ishobora gutuma gukemura aya makimbirane bigorana. Yongeraho ko Ubwongereza bukwiye kumenya ko atari bwo buri mu biganiro. Mu gihe Ubwongereza buvuga ibi ngibi, Ubufaransa bwo burasa naho bwahinduye imikorere ku kibazo cya Ukraine mu buryo butandukanye cyane n'ubwo ari bumenyerewe. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Ukraine nayo izi neza ko idafite ubushobozi bwo kwisubiza ubutaka bwayo bwafashwe n'Uburusiya kuva mu 2014. Asaba Kiev kwemera ibiganiro bihagarika intambara. Uretse intara ya Crimea, ibice bya Donetsk na Luhansk byigaruriwe n'Uburusiya mu 2014. Mu 2022 ubu Uburusiya bwatangizaga intambara kuri Ukraine, hiyongereho ibice birimo nka Kherson na Zaporizhia. Ni ibice byakunze kugibwaho impaka cyane, ndetse Ukraine
yakunze kugaragaza ko nta biganiro bihagarika intambara iteze kujyamo mu gihe cyose itaragarurirwa ubutaka yambuwe. Icyakora perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu 2024 yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kugarura ku ngufu ibice bambuwe birimo na Crimea. Ni imvugo yasubiwemo na perezida Emmanuel Macron wavuze ko intambara igomba kurangira, Ukraine ikemera kujya mu biganiro bizanayifasha kugaruka ku bibazo by'ubwo butaka. Ati abanya-Ukraine bazi neza ko badafite ndetse batazagira ubushobozi bwo kwigarurira ibice batakaje kuva mu 2014. Ati ntabwo dushobora guterana Ukraine nubwo itazajya muri OTAN, tugomba gushyiraho ingabo zibungabunga umutekano. Yavuze ko abashyigikiye Ukraine babishaka bazashyiraho ingabo zigashyirwa mu bice bitandukanye biri kure y'ikotaniro ariko by'ingenzi ku buryo bashobora gufasha mu bikorwa bihuriweho byo kugarura umutekano muri Ukraine. Inshuro nyinshi Ubufaransa n'Ubwongereza bagaragaje ko biteguye kohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro muri Ukraine. Icyakora Uburusiya bwihanangirije ibyo bihugu ndetse n'undi wese wifuza kohereza ingabo muri Ukraine, bukagaragaza ko uko bizagenda kose uzabikora azafatwa nk'umwanzi kandi azarwanywa uko nguko. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko igihugu cye cyageze ku rugero ntarengwa mu gutanga inkunga ya gisirikare kuri Ukraine, bityo ko nta zindi ntwaro kizongera guha Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Ibi yabivugiye mu kiganiro kuri televiziyo ya TF1 kuwa kabiri. Yagaragaje ko Ubufaransa bwakoze ibishoboka byose mu gufasha Ukraine, ariko ko ubushobozi bwabwo bugiye kugera ku musozo. Ati twatanze ibyo twari dufite byose, ariko ntabwo dushobora gutanga ibyo tudafite, kandi ntabwo twakwambura igihugu cyacu ibikenewe mu kurengera umutekano wacyo bwite. Ubufaransa bumaze guha Ukraine intwaro zifite agaciro karenga miliyari 4 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika kuva mu 2022 nk'uko byemejwe na Kiel Institute. Bamwe mu baturage mu Bufaransa banenze Emmanuel Macron bamushinja kwita ku ntambara ya Ukraine kurusha imibereho y'Abafaransa. Ni mu gihe Ubufaransa burimo guhangana n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, aho umwenda wa leta ugeze ku 10% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, naho icyuho cy'ingengo y'imari cyageze kuri 5.8% mu mwaka wa 2024, kikaba cyararenze umurongo ntarengwa wa 3% usabwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ni mu gihe kandi ubukungu buzazamuka ku kigero kiri munsi ya 1% mu 2025. Mu gihe bimeze bitya, leta y'Uburusiya yavuze ko yifuza amahoro arambye muri Ukraine, ariko ntabwo izemera gushyirwaho igitutu n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bikangisha ibihano. Bwabivuze nyuma yaho ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatanu abakuru b'ibihugu byo mu Burayi basabye Uburusiya kwemera guhagarika intambara mu gihe cy'iminsi 30 cyangwa bugafatirwa ibihano bikomeye. Umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko igihugu cye kitazemera kuganirizwa gishyirwaho igitutu. Ati nta muntu ugomba kuganiriza Uburusiya ntahabuha amabwiriza. Peskov yavuze ko Uburusiya bwifuza kugera ku gisubizo kirambye cy'amahoro binyuze mu biganiro byo mu buryo bwa diplomasi. Uburusiya bugaragaza ko bufite impungenge z'uko Ukraine ishobora gukoresha agahenge k'iminsi 30 basaba mu buryo bwo kongera kwisuganya kugira ngo itangire intambara bundi bushya. Gusa nubwo ibiganiro byo muri Turukiye bitagenze neza nk'uko babishakaga, ariko impande zombi zemeranije guhererekanya imfungwa. Elon Musk nk'umuyobozi w'ikigo Doge, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura imikoreshereze y'amafaranga muri guverinoma ya Amerika. Elon Musk wahawe kuyobora iki kigo aherutse gutangaza ko agiye kwegura ku buyobozi bwacyo, ndetse bikaba bishoboka ko azegura mu mpera z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Kwegura muri izi nshingano kwe byaba bizahungabanya umubano we na Donald Trump. Elon Musk yavuze ko arimo gutegura uburyo yagabanya inshingano afite mu rwego rushinzwe kugabanya amafaranga leta ya Amerika ikoresha Doge, akabikora ngo kugira ngo yite ku kigo cye cya Tesla gikora imodoka z'amashanyarazi nyuma y'uko gikomeje kugaragaza umusaruro muke. Elon Musk yatangaje ibi ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kane. Ni nyuma y'uko inyungu za Tesla zigabanyutse cyane ku kigero cya 71% mu gihembwe gishize. Bivugwa ko isura ya Tesla yangiritse cyane bigizwemo uruhare n'imirimo Elon Musk afite muri Doge, cyane ko urwego rwagize uruhare rukomeye mu gufata imyanzuro myinshi. Imyanzuro yagize ingaruka ku baturage ba Amerika, bituma bijundika cyane Elon Musk, bigira ingaruka no ku kigo cye.
uyu muherwe wa mbere ku isi yavuze ko guhera muri uku kwezi kwa gatanu ngo azatangira guha umwanya munini Tesla ikora imodoka z'amashanyarazi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025 Tesla yungutse miliyoni 409 z'amadolari. Ni mu gihe mu gihembwe nk'iki cy'umwaka ushize yari yungutse miliyari 1 na miliyoni 400 z'amadolari. Inyungu yabo yagabanutseho 71%. Kuva mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka kugera mu kwa gatatu Tesla yinjije miliyari 19 na miliyoni 300, bingana n'igabanuka ry'9%. Uyu musaruro nkene watewe nuko Tesla yagowe no kugurisha imodoka ku bakiriya bayo bitandukanije n'imyanzuro yari imaze iminsi ifatwa na Doge Musk abereye umuyobozi. Ibi byajyanye kandi nuko Elon Musk yari amaze igihe agaragaza ko ashyigikiye cyane abanyapolitike bo mu Burayi bakomeye ku byemezo bishingiye ku mahame ya kera, bituma abakiriya ba Tesla muri icyo gice cy'Uburayi nabo bazibukira ibicuruzwa by'icyo kigo. Icyakora Elon Musk yavuze ko ibingibi bigiye guhinduka, ngo agiye kwita cyane kuri Tesla bidasanzwe, ngo yimakaze udushya twinshi. Ati hagiye kubaho imodoka nyinshi za Tesla zitwara muri iki gihembwe cya kabiri. Ati abantu bazajya baryama mu modoka zabo basinzire bakaguke zabagejeje mu ngo zabo. Kugabanuka k'umusaruro wa Tesla kandi bijyanye n'uko uruganda ruhanganye n'ibindi bigo bikora imodoka z'amashanyarazi nka BYD y'Abashinwa irimo kwimakaza cyane udushya dutandukanye muri iyo mirimo kurusha Tesla. Ibi Elon Musk yabivuze nyuma y'inkuru z'uko uyu muherwe akaba na nyiri sosiyete ya Tesla ikora izi modoka z'amashanyarazi yahombye miliyari 113 z'amadolari, ni ukuvuga 25% by'umutungo rusange we kuva Perezida Donald Trump yatangira manda ye ya kabiri mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Icyo gihombo hanini cyatewe nuko imigabane ya Tesla yataye agaciro ku rugero rwa 33% kubera imyigaragambyo yibasiye imodoka za Tesla kuva mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Bloomberg ivuga ko mu mezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2025 aribwo Tesla yinjije amafaranga make cyane ugereranije n'indi myaka yabanje. Mu kiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru yavuze ko igihe amaze muri guverinoma ya Amerika ngo cyamugizeho ingaruka, ndetse ngo agiye kugabanya uruhare agira muri guverinoma ya Trump. Kuba Elon Musk yarashyigikiye politike za Donald Trump byagize ingaruka zikomeye ku isura ye. Ubu 54% by'abanyamerika ntabwo bamushyigikiye, nyamara mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka bari munsi ya 50%. Mu mpera z'umwaka wa 2025 Elon Musk niwe muntu wa mbere wagize ubutunzi bufite agaciro karenga miliyari 400 z'amadolari ku isi. Gusa imibare ikagaragaza ko uyu muherwe asa n'utarahirwe n'umwaka wa 2025 kubera ko amaze guhomba arenga miliyari 135 z'amadolari. Ibi byatangajwe n'ikinyamakuru Bloomberg ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kane, kivuga ko umutungo wa Elon Musk wagabanutse bitewe n'igihombo uruganda rwe rukora imodoka z'amashanyarazi Tesla rumaze iminsi ruhura nacyo. Mu mutungo w'uyu muherwe uburabarirwa kuri miliyari 298 z'amadolari. Guhomba kwa Tesla byanagizwemo uruhare n'imyigaragambyo yakozwe n'abadashaka ko Elon Musk aguma muri guverinoma ya Donald Trump. Ibi byatumye isoko rya Tesla rigwa ku rugero rwa 40%. Ntabwo ari ibyo gusa, iki gitangazamakuru kigaragaza ko imisoro Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze iminsi ashyira ku bihugu by'amahanga nayo ifite uruhare runini cyane mu igabanuka ry'ubutunzi bwa Elon Musk. Ubwo byatangiraga kuvugwa ko Elon Musk agiye kuva muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Elon Musk ibi yarabihakanye, ndetse na guverinoma ya Donald Trump nayo yabyamaganiye kure. Icyakora iki gihombo ntabwo kiramukura ku mwanya wo kuba umuherwe wa mbere ku isi, kubera ko aracyarusha arenga miliyari 100 z'amadolari umuherwe umukurikira Jeff Bezos wafite miliyari 189 na miliyoni 400 z'amadolari. Mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025 Tesla yahuye n'igihombo gikomeye mu mikorere yayo. Inyungu yayo yagabanutseho 71% ugereranije n'umwaka wari wabanje. Ibi twari tubivuzeho mu kanya. Kuba Elon Musk yarinjiye muri politike mu buryo bweruye, ubucuruzi bwe bugahuzwa na politike ya Donald Trump byamugizeho ingaruka zikomeye cyane. Izindi mpamvu ziri mu byatumye Tesla ihura n'iki gihombo harimo kuba ku isoko mpuzamahanga hakomeje kuba hihangana rikomeye n'andi masosiyete akora imodoka kandi nazo zikoresha ubwenge buhangano AI. Mu rwego rwo kongera kwita no kuzahura ubukungu bw'uruganda rwe rwa Tesla, Elon Musk yemeye kugabanya uruhare rwe mu birebana na politike. Ibi byaje binyomoza amakuru y'uko Tesla ngo yabirimo gushaka umuyobozi mukuru mushya ugomba gusimbura Elon Musk umaze imyaka 20 muri uwo mwanya.
Amakuru yavugaga ko mu kwezi gushize abagize inama y'ubutegetsi ya Tesla batangiye kuganira n'ibigo bitandukanye bikora ibijyanye no gushaka abakozi. Intego yari ugutangira gushaka umukandida ukwiriye ushobora gusimbura Elon Musk, niko byavugwaga. Byavugwaga ko abagize inama y'ubutegetsi bashinje Elon Musk kuba yarataye akazi cyane agashyira imbaraga mu bijyanye na politike binyuze mu gushyigikira Donald Trump. Elon Musk yashinjwe kandi kuba atarakitabira inama z'abayobozi ba Tesla, yanazitabira akaba adafite amakuru ahagije, bikaba ngombwa ko ahabwa amakuru ku bigiye kuganirwaho. Ibi byose ngo nibyo byatumye abagize inama y'ubutegetsi batangira gushaka umuyobozi mukuru wa Tesla. Gusa iki kigo cyahakanye aya makuru kivuga ko ari ibinyoma. Kiti umuyobozi mukuru wa Tesla ni Elon Musk, kandi inama y'ubutegetsi ifite icyizere mu bushobozi bwe bwo gukomeza gushyira mu bikorwa ingamba z'iterambere mu bihe biri imbere. Elon Musk afite ibigo bitanagenzura, agahabwa raporo n'abayobozi 20 ba Tesla, zose akaba agomba kuzinyuramo no kuzitangaho umurongo. Bivugwa ko ubuyobozi bwa Tesla bwasabye Elon Musk kongera umwanya mara mu biro, kandi uyu mugabo yarabyemeye atazuyaje, asabwa no kubitangaza mu ruhame. Ibi nabyo yarabikoze. Igitutu cyiyongereye nyuma y'uko agaciro ka Tesla katangiye kugwa, dore ko mu kwezi kwa 12 uru ruganda rwabarirwaga agaciro ka miliyari 1,500 z'amadolari, ubwo ni trillion na miliyoni 500, ariko ubu ngubu ngo kageze kuri miliyari 900. Ibi byanajyanye n'inyungu ya Tesla yagabanutseho 9% mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ugereranyije n'igihembwe nk'icyo mu mwaka ushize. Ku rundi ruhande, mu ntangiriro z'umwaka ushize hari havuzwe amakuru ko Elon Musk yaba arambiwe gukora iminsi yose ataruhuka. Nyamara afite imigabane ingana na 13% muri Tesla, ikigo amaze imyaka 20 ayobora, nubwo bivuga ko amaze imyaka 7 adahembwa. Icyo gihe kandi byavuzwe ko yabwiye inshuti ye ko atakifuza kuyobora Tesla, ariko nanone akagira impungenge z'ushobora kumusimbura niba yakomeza intego z'icyo kigo, aho yasaga nk'uca amarenga yuko kumubona bigoranye. Ibi byaje nyuma y'igihe kirekire Elon Musk atakiri ku gasongero ko gukomera kwe, kubera ko ubwo Donald Trump yatsindaga amatora mu kwa 11 mu 2024 kugera mu kwa mbere gato yuko arahira. Elon Musk yarungutse bihambaye, ariko Donald Trump atangiye ubutegetsi izina rya Elon Musk ryarangiritse kubera ko bimwe mu byemezo urwego ayobora rwafashe byamuteranyije n'abanyamerika benshi. Elon Musk yagize uruhare rukomeye cyane mu itorwa rya Donald Trump. Byavuzwe ko yamushyigikiye abona ko naramuka atsinze politike ze zizamuhindura umuherwe cyane, akazaba yagize kuri trillion cyangwa miliyari 1,000 mu mwaka wa 2029 igihe Trump azavuye ku butegetsi. Ndetse Donald Trump akimara gutsinda, Elon Musk yahagurukanye umuvuduko wo kwinjiza amafaranga menshi, buri wese akabona ko inzozi ze zo gutunga trillion y'amadolari zishoboka cyane. Icyo gihe byasaga naho umuvuduko Elon Musk yari ariho mu mwaka wa mbere wa Donald Trump mu butegetsi bwe yari ko yamaze gucaka agahigo ko gutunga trillion, yararimo azamuka bitabaho. Nk'ubwo mu byumweru 2 gusa Donald Trump agiye ku butegetsi, Elon Musk umutungo we wazamutseho miliyari 35 z'amadolari. Ariko igihe cyakurikiyeho Bwana Musk yazamutseho menshi ku buryo byagezaho abo umuntu wa mbere ugeze ku gahigo ko kugeza kuri miliyari 400 z'amadolari kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaho no kuva hatangira gutondekwa urutonde rw'abakire. Mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2025 ku itariki ya 13 y'uko kwezi, nk'uko byatangajwe na Bloomberg, Elon Musk yageze ku mutungo wa miliyari 442 z'amadolari, mu gihe Jeff Bezos wamukurikiraga icyo gihe we yari afite miliyari 248 z'amadolari. Ariko ubu Bwana Musk yamaze guhomba cyane, yahombye miliyari 131 zose z'amadolari. Ibi byatewe nuko kuva Donald Trump yajya ku butegetsi, izina rya Elon Musk ryijunditswe n'abanyamerika benshi kubera ibyemezo urwego ayoboye rwagiye rufata. Gusa kuri izi nshingano Donald Trump yahaye uyu muherwe wa mbere ku isi, nk'uko imibare bigaragaza, ngo ni inshingano zatanze umusaruro ku butegetsi bwa Donald Trump, nubwo hari abanyamerika benshi bamwijunditse muri iyi minsi irengaho gato 100 amaze ku butegetsi. Iki kigo cya Doge Elon Musk ayobora kivuga ko kimaze kugabanya miliyari 160 z'amadolari ku ngengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bingana n'8% bya trillion 2 Elon Musk yari yarasezeranyije ko azagabanya ku mafaranga Leta isohora. Doge ivuga ko igabanywa rinini
ryakozwe mu ngengo y'imari y'ikigo gishinzwe ubuzima n'imibereho myiza, havanyweho miliyari 47 na miliyoni 400 z'amadolari. Ikigo gishinzwe iterambere mpuzamahanga nacyo ku mafaranga cyakoreshaga hakuweho miliyari 45 na miliyoni 200 z'amadolari. Ikigo gishinzwe ububanyi n'amahanga nacyo ku mafaranga cyasohoraga hakuweho miliyari 2 na miliyoni 600. Gusa hari abanenga iyi mibare yatangajwe na Doge kubera ko ngo ni imibare idafite ibimenyetso bifatika bishyigikira. Gusa nk'uko imibare yashyizwe hamwe n'ikinyamakuru CNN ibigaragaza, nuko nibura abakozi 121 birukanywe mu bigo bya leta, aho abagera ku 10,000 birukanywe mu kigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, aho imirimo yose yahagaritswe burundu. Muri iyi minsi 100 Donald Trump amaze ku butegetsi, birasa naho USAID ari cyo kigo cya mbere Perezida Donald Trump yibasiye, ndetse ubu rwose cyarasheshwe. Elon Musk uyobora iki kigo gishinzwe kugabanya amafaranga leta isohora, yasabwe n'abacamanza gutanga raporo z'ibikorwa by'uru rwego ayobora kugira ngo hasuzumwe niba nta bikorwa yaba yarakoze nta burenganzira bifitiye. Ibi byabaye ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatatu, nyuma yaho intumwa za leta zigera kuri 14 zabo mu ishyaka ry'abademokrate zashinje Elon Musk n'urwego ayobora gukora bitemewe n'amategeko no guhungabanya imitegekere ya leta. Elon Musk na Donald Trump bashinjwa gukoresha ububasha bwabo mu buryo bwangiza ubuzima bw'abanyamerika. Ibizava muri aya makuru Musk yatswe nibyo bizafasha mu kureba niba Elon Musk n'inshuti ye Donald Trump bahagarika ibyo bikorwa byabo bavuga ko bigamije kugabanya amafaranga Amerika itakaza mu bidafite umumaro. Umucamanza witwa Tanya Chutkan yasabye Elon Musk gutanga amazina ndetse n'inshingano bya buri mukozi ukorera Doge uyu muherwe yashyize mu kazi, n'amakuru yose ajyanye n'uko Doge yubatswe n'ububasha Musk afite. Elon Musk kandi yahawe ibyumweru 3 byo kuba yatanze izi raporo zose. Urukiko ruramutse rwemeje ko uru rwego rwashyizweho na Perezida Donald Trump rwakoze binyuranije n'amategeko, rwahita rufunga ibikorwa byarwo byose. Donald Trump na Elon Musk bamaze igihe bahisha amakuru ya Doge, cyane ko Donald Trump wavuga ko Elon Musk atari umujyanama mukuru muri White House. Ku ruhande rw'uyu mucamanza Chutkan avuga ko izo nshingano zindi ntaho zihurira n'uru rwego rundi, bityo ko no gutanga amakuru ku bikorwa byarwo ntacyo bizatwara inshingano ze zindi. Kugeza ubu Elon Musk n'ibiro bya Perezida Donald Trump White House ntacyo baratangaza kuri imyanzuro y'urukiko. Ntabwo ari umucamanza gusa watsura urwego raporo z'imikorere yarwo, kubera ko mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka undi mucamanza wo muri Washington yasabye ko uru rwego rwakwerekana imikorere yarwo. Birasa naho rero nubwo uru rwego rwa Doge Donald Trump na Elon Musk bumvikanye gushyiraho, ndetse na Donald Trump akarushinga Elon Musk, kuri bamwe birasa naho rwagize icyo rukora ku mutungo w'abanyamerika, ariko kandi ngo ntacyo rwakoze uretse gusenya abanyamerika. Ibi nabyo bigashingirwaho n'abavuga ko Elon Musk ashobora kuba agiye gusezera muri guverinoma ya Donald Trump. Ese hari ingaruka bizazana ku mubano w'aba baherwe babiri?